ده هفته و 5 روژان ده پایتەختە لەشکریە داعشێ تێ هەلوەشاندن و کراسێ توندرەویێ تێ چڕاندن. 7 ساڵ دەسەر ڕزگارکردنا من بجێرە دەرباز دەبن. باژارێ من بجێ 3 کیلۆمتر لە ڕۆژاوای چەمێ فراتەیە و یەک جێ دەرگەهێن بازرگانیە یێن هەری گرینگە. ساڵا 2012 کۆمکن ئۆپۆزیسیۆنا سووریایی ویجی دەستی حکوومەتا شامێ دەردەخن. پشتی وێ ب 2 ساڵان شێنیەن باژار ددن ناوا لاپێن تەرۆریستێن داعشێ و درەڤن. وێجاخێ ئەو دبە پایتەختە لەشکری یا داعشێ. بێتر ji salekê di ser têkşikandina Daişê li Kobaniyê û Giresipî re diborin. Îcar hezîrana sala 2016 YPG, YPJ û Meclisa Leşkeriya min bicê bi piştgiriya hevpeymana navdewletî dest bi pêngava rizgarkirina min bicê dikin. Hingî yek ji şerên herî giran di Sûriyayê de diqewime. Heftê û 5 roj şer Daişê bi bin dixînin û pazdê tebaxa 2016 rizgarkirina min bicê tê ragihandin. Şêniyên bajar jî nefesê dikişînin û cilên reş diqetînin. Vê gavahan rêda Hesedê ku reqa û gundewarên Dêra Zorê heta bi Baxozê rizgar bike.